Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki blayo ban numlai thu bakashi teng sngi jong ka khalai turik uno pra arhajar arflai lalap ya kamet yap jong iwe khynlung. Badang syukha na kawa umkhrah yauringham ibla sakut apreng jong kawa. Karkum ka jingyo jingtip bay kate kamet yap layo ining kong de kinong tray bala ki babala hajan bagane kawa umkhrah. Kajing sakut kate kamet yap jong ikhunlung hapdeng kade balane uthit sopet hakinyut balalang hakani kawa. Haga jingyo thu kite kinong tray bala kila ong banding kong kidangmut ba im day ikhynlung. Henry hadin bagila persyang bandung do uding kisayo ipat yakakti ba iday ikhynlung. Kumta marmar kila pentip no syiki borsnong kayo ringham pada hadin katalawan simtino da kibor pulit jong kalum dingdri police station hagapor kumba arsyiteng AA.